Često sam u selu Trbunje od svoje baka Smilje slušao priču o Budim banji, koja se nalazi u susednom selu Drešnica. Kao kroz maglu navire mi sećanje da je mog brata od tetke Ivana i mene deka Dragi vodio u Budim banju. Jurili smo se po šumarcima i poljanama Budim banje, sa kopljima u rukama koja nam je deka Dragi napravio. Sećanja blede, a danas je došao dan da ponovo posetim Budim banju. Ne sećajući se prave lokacije, potražio sam je na internetu i uz pomoć navigacije autom sam se uputio prema Budim banji. Auto sam parkirao na delu glavnog puta kroz selo Drešnica i uputio sam se kroz šljivike, šume i livade peške prema Budim banji. Posle prelepih pejzaža, potoka i potočića, ugledao sam izvorište mineralne vode Budim banje. Analiza vode Budim banje pokazala je velika lekovita svojstva sa pH vrednošću od 7,3. Budim banja sa svojom okolinom ima izuzetno velik potencijal za razvoj banjskog turizma. Budim banja trenutno nema ni jedan prateći objekat, a voda otiče u obližnji potok. Mnogo je priča meštana o izlečenjima ljudi koji su dolazili po lek u Budim banju. Jedna novija priča je o čoveku koji je došao po blatu i vodu zbog psorijaze koja mu je prekrila lice. Kada je došao sledeći put po vodu i blato, lice je skoro bilo čisto, kako mi je ispričao jedan meštanin iz sela Drešnica. Velikoj lekovitosti vode i blata Budim banje, koja se koriste u kombinaciji, svedoči veliki broj virova iz kojih ljudi uzimaju blato. Pre par godina sam dolazio sa dedom. Blato smo uzimali za, kako mi kažemo kod nas, kuri oko. I stvarno mu je pomagalo. Kažu da je Budim banja otkrivena tako što je neka baka pre nekih 80-90 godina čuvala stoku. Bila je neka bolesna životinja, mislim da je bila u pitanju konj. On je imao neko kožno oboljenje, to kožno oboljenje je nastalo. Sećam se kad sam dolazio sa dedom pre par godina da je tekstura blata je masna. Obolelo mesto prvo maže blatom i pusti se da ostoji, da se blato stegne, da odradi svoje, pa se isto tako ispira vodom iz banje. U ovom selu rekli su mi da su blato i voda Budim banja lekovitiji od istih iz mnogo poznatijih banja, ali kako kažu, druge su banje stalno na televiziji, a u našu ljudi dolaze po preporuci izlečenih. Danas avioni puni turista samo preleću u Budim banju. Iskreno se nadam da će se to u skorije vreme promeniti.
ja vam šaljem jedan veliki pozdrav iz Budimbanje, a sponzor ovog videa je videoprodukcija Serbian Pixel. Živeli!